Reka ngusuhuze nakwifuriza weekend nziza cyane kabisa, ukomeje gukurikira Talk Sport ubuzima kabisa, akaba ari amakuru y'imikino agezweho cyane muri weekend. Mbashimire mwese mukomeje gukora subscribe, like, share na comment, naho agaciro cyane na update zigezweho cyane mu makuru y'imikino, cyane cyane mu resultat muri championnat Rwanda ndetse n'amakipe agiye kubona ku kibuga. Mwibutse kuri subscribe kuri YouTube channel Talk Sport, ubuzima mushimire wayikoze, nimba waranayikoze kora like kabisa. Kabari match irangiye mu kanya Rwamagana City ndetse kamaze gutsinda 1-0 Marine FC, kandi komeje gushyira Marine mu mwanya utari mwiza cyane kabisa, kuko na match iheruka yari yatsinzwe ndiye ku munsi w'ejo. Kiyovu Sport yaje gutsinda 2-1 Rayon Sport. Sumayere ku munota gatanu kandi rwa Kiyovu, mu gihe BNB ku 39 ari gutsina igitego cya kabiri. Rayon Sport yaje gutsinda igitego ku munota 46 cya Onana, akaba ariko byarangiye rero kabisa Rayon Sport ariyo match ya mbere atsinzwe muri championnat, mu gihe mukuru wa Victory Sport ari Waziri yaje gutsinda 3-0 Rutsiro Mukanga kabisa. Match neke birangiye mu gihe Hassan Jibrine, Kuki ndetse na Iradukunda Ili baje gutsindira mukuru wa Victory Sport ari Waziri, mu gihe aravuga ati ngo mukura ngo bimeze gute ko itaguze kandi kabona itsinda cyane kabisa. Mu gihe match ya Sido Kigali ndetse na Police gusa tibakishiza mu kana live, turibuze kwibakishirizaho live cyane kuri Talk Sport ubuzima. Turaza no kwagura urutonde rwa champion rwagaze mu gihe Kiyovu Sport ya 2020 ikaba imaze gukina imikino 9, mu gihe Sport ya 18 imaze gukina imikino 7, mu gihe APR ari ya 4 18 imaze gukina imikino 7, na ya Kigali na 3 na 18 imaze gukina imikino 6, mu gihe izanyuma ni Espoir ku mwanya 17 n'umwenda w'ibitego 6, Rwamagana City ya 15 n'umwenda w'ibitego 7, Marine FC ni ya nyuma n'amanota 2 n'umwenda w'ibitego 2 kabisa. Rero ikipe ikaba itameze neza cyane, ndabashimiye cyane. Cyose service na mu counter byose byose kuri live ya match ya